before say ye be call for sports no ye ni Kwasi Agyenim Boateng Katasko ono communications officer de ma NDC amanyoko no Nkoranza South ya na ye hwe office of the special prosecutor yura Kisi Ejaben lawyer Kisi Ejaben and ne or say ye hwe Kenofurata former finance minister or declared wanted ye hwe no den and one MP and enenam Ghana ha yen so ye be say ye hwe ne di ho nkomo na ne Ufurata fie na ebinum ko ho 90.7 ko bu ni punani hwehwehwe ni fie ni ade a say dia beto dwane say majority leader say entwa yi ho nsem no edoso apia ku bi aba homa no so ntienko na yenti ono so amanyoni a wadi politics echi ache nsem say no aya na eka de na kire yen as Ghana apia mancha no pay ejo so kundumio yeah it is saying na Friday odemo na kwaye Valentine Day ne de biya de yeah yes you hear pa yes Kisi Ejaben declare former finance minister wanted say any what the intense bia bono nsem bebre a odi abono say omra na yentututu na no ne ade but Ufurata so make say wa brochi mamu a o kire say wa din kan mamanfo ate kire say o yare ko hwe ne ho yare sansem we akoye nsem bebre e wo Ghana ha obia e kan bi amanyofo say Ghana niema say e koso a wo je ne say as a politician mame na wase na menshare for body na ebio pamemfa yama de pojo peso na na ma tran kunya eni ahema fo a wo krim na no amshare ma no ajuma loka samne se yukru ma yati yemara ene ye juma na tsadi ga yin nayi obi bia ni ha oburu ma no so enti se obi di bone ana obi dan fonfo na wo samara no ene ni dia obi an so ni dia wo ti na ye tum nambara no ekame kwan so pete na eye juma de kaza mi tira obi ni ba oburu accountability so enunti the attendiba na ye bobo ho e what you making sure say maybe aye for no eye kwan password baby kind kwanya so ja for fast so e kura ye former finance minister fi no ajuma ye di e ya rehotem ye do manje mu da watu wofunu mu kwa ajuma uni ta ye wudi ajuma na ye be throw phone to ana u be fi no ye say ya kofa asoja fo amo ma be wura ofie abe mu punani aposition de mu bedroom e de camera tisu a record wo dem ho ni nyina no mind ye nyina ye e ja ro tempa na ansa na meto aso no ofani ba ko bi o sia wo ma pa wo ni mu ma o tia je ko chi o ye yemeni ni ye breno Martin Muniela o say since they came to the economy I did not speak out 90.7 FM because I am not economist. Then they came for the socialists. I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists. I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for me and there was nobody to speak for me. The first person said, and Bra, you better find it about one can say because of who said, not on come. You better find it out for you or can I not move because of who said on come. The baby do you know, the phone one can book for you. No, anyone of the kind of time. As one became a better request. And yet, you can have and now, if you have a budget so you don't find you know. But the money you really prepare. But yeah, oh dear, Uncle can you know. After that, and I ain't coming for them. Can you forget among us? In any case, for your former finance minister, now many will say, or yes, 6 months. And then over internet, let it declare, say, Ghana, the former finance minister, or the red flag, so, yes, action at home. What is a more minor? I didn't want to
that is very prejudice out. Who pay what we should get in the next and then you did not 2 years the year fair, that is very attack. Yes, but that's nothing. Edma Brofwa, your friend of frigidity, your friend of frigidity, no. Nothing to say, or in the one Akawura, or in the one Akawura. Now, the other reform the same. Special prosecutor, a draw letter at the former finance minister in the Korea. And man, the lawyers draw back a say. Opinion, a who to do or giant or American. Now, what time will be? Many lawyers are responding. It means some comedy effort. It is not going to go there. Only the lawyers facing for more. Not me will be that. They are abusing Marano, the same I practice here, low room Hadia, and the energy from the already. Opia, one in the panel lawyers, one in the panel lawyers facing for more. And yet, then we go ahead and declare the panel or the Washington the international. For instance, some video will be actual letter at the Abba, some video, the animal case, not some lawyers actually are not science in the yes, and if I'm not walking after or Yari or Yara, not all of a sudden, not including actual fair, and also what they declare there, and if I'm not Yakan want them, we're January 1. Meanwhile, some lawyers enemy fund age down for money. And the 9 and here. If you, I get the fair, but young woman majority leader from good war, Penny or down, I get to Sampa, I get and tell you. And to dinner the man for the social care, and what a buying them up at so say. I am many now. But you must say to come up, not yet a nipper, I'm a muscle, part of the Abama and Watson. And therefore, I was very worried. The Democrats are your practice. Every second of the minute, you are doing such a problem. Is it a ministry democracy like your practice and not there? Your practice is normal democracy. When you are so professional, it will write democracy. But you must have any training to get a democratic installation. No more review, and no way I can. And your political. I didn't know what you have not to just enter parliament. It's not to just pay your prisoner. No, Marco will be no Marco shed them. It is very hard. And it's very dangerous. It will come. It will come. And say, yeah, it is the mood, to the Fobina Pine, Apple Rough Lifestyle House. To the Fobina Pine, Apple Jubilee House. Now, yeah, at the Assembly. You won't be any fire about to see a military, and it is very fast. Okay. And Cabrera Muyatin, Nanka, you say in car, and I invite to your home. Now, your co BP, Aqua Christian, and I said, Yamaku, arrest warrant. Now, you see your book, you're going to practice. Are we practicing democracy or we are following the everything? Okay. Yeah, Mate. Yeah, sure. A bit much, I say, Office of the Special Prosecutor. Oma Jumano ase yenhuni oforiata ewo abemo nche bia be 2 months ni eto aba na ban free akunwa so time na wo abemo de na esi kisi ajaben kwan se de ekoso ni nka be koso sabre no se ususu se niema bia ekoso ankoyi a sabre ni nyina na wo abemo no one declare no went and one invite no ene ya na ban free akunwa so and I hwehwe no Ajuma asabni nyana wakano Keno Koreata is die Ghana finance minister 8 months and year for 8 months election na Ghana finance minister and Keno Koreata na any other it is happening na Keno Koreata and wo Ghana ha for ye na juma eye de bibia no adin na happening no one pound coefficient and I want to track up how much fair opinion per you know a young for and I was send here if I say now I buy free home and now to my energy according to Kenoborata the lawyer 90.7 FM Kenoborata is to find 2 weeks and some ultra cancer yeah the ultra cancer and not only Kuma and I say special prosecutor I yet to share the ring on Nick Kenoborata passport here now or then what personal passport here no more Lana because he himself how much is the baby special prosecutor or your budget
extra traffic happen or the cars in here to Ghana Yeah. or the bulletproof cars or the cars ya papa no warning the wutu boma glass on empire the wutu boma glass on empire I must have put it like no then the difference kana you don't talk to car abroad even if you get the ground half a woman no or you do car I don't think I don't want you here and ama pressure for student and take milk and beauty marano and the killer will say if an or you walk around and the say no the say for the no one the young will say office for the pressure for student I am quite a student for phobia a student for phobia because quite of the new effort in the panel I get marano now because obia also Ghana not only minister for the past 8 months, no one to me any income on any policy heavy, you know. And now, oh, yeah, my yaka or not yet, a trainer, the water, oh, yeah, you are protecting the Jumana. And I was saying, the Mahama business, there was no way to know protecting the Jumana. And then there are so many forces behind this incident. I remember the man, and you find there, yes, okay. All right, Mama, and now I say, na yen fa won si ha na enen so ye vast day nti hwe ho so ye se be ya o nkoto amane bi oba bia medada wo na onfa nkoto asen era se be sha yo ya boy ya back Sompa. Okay, nti Adea Akye Abia MPP communication team member ena ono so no yene no akwakodi enkomo no 14 minutes after 8 90.7 na afei na braso Friday special yedeba enti mano we afia ne abawa mo we hey anyasam kitwa na wamfa manfo mu di on birthday system wamfa picture bia nto so YouTube Sompa TV YouTube no yes Sompa TV YouTube no Sompa TV and Facebook no Sompa 90.7 nti ko ha betima hwe na watie ho de ekoso nyina ho nti monko hwe ne yede fa ho de bremu and then so my birthday system yo was it
na maka no nana ewo ha sanso na abawa atenase na afia nso so ha ne ebisa ne se etasi na se oyo ba na okwa aware na awofo no bema no awokọ ne fie no na awofo bi me kura timi ya nkumanfo se ye mpene so ama yenua bema enware oda aware no obekọ ana se obesan wachi eto de bia ne ba bia matena koduro no odono na mu ayedin ayetwan tisade no ujaye nyeyi but ba bia wokọ no nkumafo nyina se oba we yentiase nanso enam se de awode no mu aso ayetwan no wo so ujaye a enyeyi tie sompa na eba ne sa obekọ ana wonko abawa akwaba na apomuti sen okay and that's your advice day and ajo kokko kama and we piano me hwe me mama how oh okay me mama can I just think I saw the baby o me akojina kwan for zabo na ye hwe yo ya ti nana akwaba da bibia shi oh nyame adom boko okay ye de nyame ase aba mo se mo ya eduma ai da bia ko yeso boko adom okay okay na ai nanso ye advice day abawa ni afiase uta she bonzo uni in fact enye bo nyina na uni pie humbo wo she nzo uni so that day no mom me say monga fra it is our promise na afidika say su na promise ye na ye hu say and na dia mintimi nshebo na dia mintimi nshebo na dia mintimi nshebo ba bibia betimi asi okay say na ye friday friday susu dia bibia etimi Valentine's Friday programs be bre or areas Nkoranza ha minim the programs or had there ochina na je bad be ba ha system be p all right wo so do obi be pia fia system hey it's fine see Friday unya daje pia nbre ekodu nkomo ade twen a obenya adaje ahome kwasi ada obetumi na doada wetumi aba edumanti for me okay and Valentine no said ya yesi di no obia wo said o site Valentine no ase and obia wo said o si di ne de and said ya obi said do Valentine bia no arade mo ya me na obo afo nyansa mu family nyansa ba nana Valentine amanfo abizu no oh yes said botano ya nyesa no mo di gina so I want say ye ha no niam bebre no me ka say ye ha me kan Ghana ye niam bebre no ya na ye nyene said ade no tie no ya ye de bi ka ho anytime me ka say bia wo said o si di ne de no nti said ya be say do de bia by a purposely for lovers but no yes adofoda na ye tie sompa enkoda no birthday dura ye hwe obi e o mo hwe papa nanim maame no birthday dura o hwe papa nanim papa no birthday dura o hwe maame obi a o hwe nanim and Valentine's were duri maame hwe papa nanim na papa no so hwana won hwe nanim papa so hwe na yere aya zemo ente ne nyina ya just by the way okay afia it is saying yame adom okay yame adom ahode okay wo se da be na the system pin no china ye pie dendende ya bibia to hoda da ono awo ya ye bibia wazo mbegoi onu awo eno no eni kwan se ye kama na obi kotete o kwan so enya zo baba okay enti aba ma mensha semfi ho wo kwa aware na wo ko no won senum kumanfo no 90.7 FM bi ma sore gina se aware we die ye nti ase
why oba say at the moment okwa ware na sansem we besi obekoso na watu asa kontue ana say ubetwa so prekope adwuma medas ya mi shira ho pa say on the topic we say I dem aba first ma me nchi amadofo nyina nipa awodomi bia no pay ma happy Thursday na sa topic we unim say ema mema bebire ejija pa o aha mema bebire ama omo abrabo aye basa efi say be ma nu hunu ba no onim ne wa hunu onum no so be ware no odini kodu fi abusuafo se mempene se me yesa ba ne bidia adwumawura nyame no kra nim ne menware onware Sompa FM menware adent efi say mpenfo be say yesi ye do kra da se na ye be ka say ye no so woko sa ware na ni jedenje wunya bi ena mpenfo so na ka say ye ware aye nware be ma no kwa ye ware abusuamu nu nyina na abusuane say ye mpewa wo be da atena abusuanu mu say woko ware utama wani nje e de how be play ba emma be bla system omo ani nje omo awarem wo ye bibia enye nipa ne fe say nye wo ne wo monete ene de enware mfa oba nkotena busuanfie o nokore bebre bi wo ho sa bebre ti abusuanfie ba na de enye too much say utimi wo wara de wo ile kotena busuanfie be ya dan ya abusuano enye be ma no nkwa na aware no mi ba de mfa ne say abawa ebia mo ti Nkoranza ma ware be ma ne ye adwuma bi ti say bia tachima na abrekum how many years how many months krana awofo no ana be ma na busuan be hu intense bebre once adwumawura ye hu o nipa kasa wo mpe wasem a kwan bebre so wetima afa so de ahaw okay ye wo physical ho ye wo spiritual so ho nti se obi kasa wo mpe wasem a tituru ekwa aware mu na sa busuan ma me ne papa kasa ba we ye mpre ma wonware na ba ye se ujai ebi se ma me ne papa wo se we aware mu omo na ebeje wo nsem ayeden aware de ama omo ba nti se omo kasa wo mpra aware bi wo ho kra abusuafo ba ma me ne papa nko na ba na aware awo ma oba wo kra be nse wa awayarefo ensensem bebire ani gye aware no mu nti but untimi nye ho adwuma oba ya kasa asem ya kyerɛw sɛ omo ntia asem a wonware omo ba bema ebi adwuma bi wo hɔ a utibu betima ye mana ayiyu eno nso e enne na ye point no nka me ka be susu say ansa na abusuafo no so be ka se omo mpene no na omo ahu bibi wo ebi aba ne fie ana aba no 90.7 FM nti ayese ye mpene nti se wo ba so wuto na se be ma no ufi se nyankopon se be ma ode na oyi ne mfempa na ode boba wa hu se nipa we die me ne e connect nti me no tena e beboa me e se wo ye wo homework yiye ne nti abusuafo no se ye mpene no e se wo ye wo homework yiye na wo so wo ye den wo sesa fini ho e se wo bisa e bi akora na wo munnim abusua na wo munni wunni te se ye ni kuro ba ko nti ye hu se usubanti si ana asese nti e se wo timbisa ne nti a de kora nti a abusuafo wo se wo mpene na wo so ye homework yiye se wutimi e pushi na se wo etiase de a wo free so obeware ba bi wo so adwuma wo ba ya nipa ne se mempene to stand se be ma papa na ma me kura ma waware ase sasa aware no wujai evi se aware no ya busua mienu ne kambom na ye den ayaware nti se wuza wa akosa me de mempene na wa pushi se wo kan ma tu anamon bia ma hwehwe ne nti o mo se o mo mpene e bia kra na ye me na bi na aye se abusua no mfonso nti o mo se afi we de ye ma nko warim na se maka na nti asenye adwuma chinchin o mo se o mo mpena adwuma we se ba wujai okay e bi se nyankopon ye bibia o se ode oyi kire na dia na wo ye bia obabu obi ode fani paso e bia kra na sa ba ma na akwa ne na enye wo mfempa but no krepa ne se me cancel na kwa fan no nyina ba no krepa ne se oba o kwa wade na abusuafo ye wo efi ho se ye mpene enye wawade a oba no ensese o force o ho se chinchina obeko ye wa kan kasa bi a ye kasa ye ware abusua na ye nware bema ne e kire ne se awade na wo kwa ware no apart from say wo ne bema na hyedan mu ho
moye moa mo mienu moye moa mo ho ne ma no fa kese no a wo abusua no mu okay oba be ma na abusua esa wo ba no wo ware be ma na abusua na be ma no so ware oba na abusua fi se awade na ye ko ware no ade bia ebesi 90.7 FM be ma no oba na abusua mu no be ma na abusua fo beje aboso ejina be ma na chi akoye bibia ese ede amano. For example, waware obi anim se waware bi kura na ayo maame bapania na oto maame maso mienu asem bi ebesi o ba no agusua mu no be ma no eba ono nko a ana one ne namfofo nko a enya nimunyam hye kire se awade no kura no enimu okay enti ene mampanfo kan se ye ware abusua na ye ware oba se ba be ma no pe wo so pe no wo do no so do mu betimi akohia se mu kwa akọ ware mu betimi aware a ye bibia ba se abusua no nsanimu a enye ye e wo ha eno Sompa FM ena the famba akọ amesan kan ne se ye nkumafo ene se omo empene eye aselba ene se ompene a enye problem se ba no be ma no papa epene a eno ne awade oh okay be ma no papa epene se meme ba ne asumasi me de na ma Kwame Boateng se onware no eye awade because o papa o ma me ntimi mfa wo ma awade dabi eno de o fa enti mfa wo ma awade yeah unua ba unua no mema bia no obeti de wa ma awade nipa obeti de wa ma awade eye o papa ndi se be ma no papa epene se me ba be mai onware Jenny na ye tie Sompa ne omo ma ka be ye bia no enkosi aga so long as a papa no tato say onware no eno de se nya papa na e ka se memfa me ba we ma onware no a eye nuanom eye maame eye omo ma ka na e ka ba nana enei aware de ewom se no kretrodo se de wo ka no be ma na de ma de ne ba ma ware but be ma unya de ba no ma ware wi a de akeka akire ni niema ne na mu nyina ye maame no sana Kwame sana yehunu no ba no kure in reality no se papa a ono de ne ba be ma wapene se ne ba be ma nware oba sumasi na ono agina mu aye oba no ho ade ne aye be kan se wakoje awade no ama wo no asem sia ono papa no ne ta awade na chi enti asem bia si eye ba na busuamu a ye pe obi obema na busuamu akosena eye papa na oje awade no do de be hwe no ye papa na prince de wa ma awade wi na so de maame ne be ye wo oba no wan hwe wo na obeka se ewom se mi nware bia enti no me de ameka ne se awade e tesa no FM bema yemfa no ntena yemfa ba no nkotena busua fie yes eno ye number 1 ena se abusua no mpoka se yemma bema no nware we ya oba we ya bema no oba no de uni bibia ye uni bibia ye eye bema no mom ena wa sede ne asode se obetumi aye den ene abusua ono na abusua fo akasa akire ne entia ope ana saba no ana ope so ware no no bahunu anti no memegidi ye se nya oba no papa na eka bema no papa na eka na ye bema no maame ana bema no nua bia de oba no na se bema no papa pene na bema na nkasa so pe ba na onware no bibia nsi okay se bema no ware oba no ne papa epene no no ankasa so do oba no o filiba no pa oba no ntia se no onware nipa mienu we pe ne ma wade yeye
de o ware ene de ode na ma ware no ai ne omo sa nipa mienu we because ye oba no so papa ene ode no ema endi se okwa Sunday mokura na akoye wedding a wedi ken akoye fie de nyina awie no udura Sunday mu a na sofo na bi that oba no papa we na ye bisa se be ma sumasi so obe ware wo ba waye asade nyina na papa no so aka aine wabeye bibia na mepene so na mede me ba no ema enti ye ma papa no so ne ba nsa no de ahye sofo no nsam na sofo no so ahye asoba nsa de ahye wo be ma nsam enti enu di adanse se eye papa nko a ene wo ho kwan se ode ne ba be ma ana ne baba 90.7 FM ene kura na nema sesa kakra kane no se wunyini na se wanko hunu oba papa no timi ko hwehwe ba de ne ma ya ene nso de ya na ebia obekwa akohwehwe okohwehwa na wakobo papa amane se mahunu oba sumasi a me pesa me ware no na afi abusua no papa no abo ni nua ma ni nua no mema amane na ne yere no nso akobo ono nso ni nua mema ene ono ni nua ma no nkaye amane na mu nyina eda no amobehye no na modi so na mako akoye enti oba no ana oba bia se wo kwa awade na se bema no papa epene so oba no papa epene so awade no bibia ni mu a eyehu na mom baabi abusua hura gina Sompa FM aware enyemu amane enam so amane nipa bebre anware ene wo manu wo ho e wo niam bebre mu enti eya asama ehihye nkrofo ho e wo ye communities ahodo no emu na mom de se oba no papa pene de a be ma no papa pene a no ba no ye tie Sompa okay bia no betima si akire efise ne kura na ya dane niam ani ntia ene na ya dane niam ani ena wia sesesa asesa no kane kura no wo papa hunu ba no a enya wo be ma no wo kura wo choice wo papa ne betima atena se aka se papa sumasi owo akra na mede ma no kura kan se mede no be ma me ba sumasi aware no ampa ne ampa papa no be hwe so be ware sa ba no enso bi kura na onya wo choice enso ye be sha na ware nti no enyehu se papa no pene a okay ema no enyenko se ya mani edene kakra bi anwura mu a ema mefo ne nkumafo no kwa no mo ashi no enkrofo bebre awade etugu omo ka enkrofo bebre hyebre edehye enye kwa adwuma hwe Nkoranza krom hai 90.7 bebre be wo krom hai hwe mema bebre be wo krom hai eye de na watimi atena se edon say sisu say abawa na me pesa me ware no wahunu enya de a eyo eda hokwa eye divine Komu manu doso indi wo ye dem pa no watuma tena se aka se we na ema bebrebe wo Nkoranza nyina abawa na mepe no enti enkumafo musikwan ensefo musikwan a onhwe ye kure betimi ate atom se eno ano no ai na ebi wo hokra no a na eye nipa na obewa no unhira kra na efira obewa ne ho eno enti no kra pa ewom ni se ebia se oba meme de me madwene mu no se oba no papa pene be ma no papa pene a de ane maame de nkumafo beka no enya aduma at the end of the day omunya problem ye mema omu ware ede ba no kotena abusua fie ne maame te hobi a ye ba na sete hobi no omu na ya omu hia sa problem no ba se be ma hunu sa situation a ade ba ko se wo ye ne se wa uni ufie kura usi o ware wie ye se ko hare dan sa wo te abusua fie kura o ware wie ye se utu na onya access to
ade bia woni tim so person ona na ye no obetim na ye endi se papa na pere so dia me dia me madwene mu no enye problem Martin afia obeto aso akọ ana obesan ya sem kesi ba ma ye chia ye tiefo yi tiefo fanche me kata bi agemi aboso ama oh okay kata age wo aboso kata agemi aboso okay da nya obeko ene valentine day am system asem we die emu edu papa ba ejuma se ne na e ka no be ma wodo no me kan wo ne no atena astadi mu ho a plan bibia adu se mo be ware abi ye fa se mo atoto mo ne o ma ye bibia ti aka se abusua e be je atumu ama aware na abaso na aware ne du ya abusua fo se chinchin atwanya ade a omo beji aware 90.7 FM se ne anana na ka se papa timi ji tumu se me de mema kwa mamba na aware dia wo se mo koso na mo wa me ka bia na wo shiru akwan no e na Yakopon so oyi bema baako bema fe pade baako pe na de ball ba wa nyi mienu miensa meken ono fe pade na Yakopon yi ball nti se wo mese sa fe pade na ansha na wa konya bema bia ware enti advantage a wanya no enti enkumafo ene silba no ne omo keka ho no ebe sore eno so ya na ye challenges a ewo aware mu ebi kura po na Yakopon so de no kura eso wa hwese obetimi agina no a eti se eja no agi atumu nko ade a eni kwa se o masa ahira na ni nkumafo na se na wa ma eno abo na ebi ameke wo chance na ahwe wo no nti eni kwa se wo ma nkumafo eno de eyade eda ho se nkumafo bebre na ha adwene na nso na obi wo ho a o ma woni nkan wo wiase mu biemu ekotu tukotran kan ombeba ho eni kwa se wo ware de kotena abusua fie na se wo ware po na eni kwa se wo be wa abusua bebere sa se me ma me fie nie me fie amakọ han nie na o ma me sọrọ ya no oba wodua no sọrọ dabi wo se wutimi ma intervals ba mu kakara je bia wo ma me wo ha na nka wako han dan wo nyina ase ana akwafre emutwe eno no se maame ne bakra na ne ba ne ya we se ena de maame ne ba ba besrae o nti entutuye bi a wo se wo ye no wadika aye ba se efie ne be anasa mu ina mo tifie ba onu awaduane a maame ani tue mu ukodwale a na ni tue mu ebi kura po a ote wo wa hu akotia ne nan so ni ina na de asem aba wa mu po ye patu na wo wo hi na wo san ye igum yina ye tie sompa sani anana na ka se papa enya agitumu nko ade a wo se oba no ma wani ede na wugina mu na oji aware no too because ebi a wo chance ano no na ufie nkrofo na omo pesa aware bebetu omo no omo hina besa ba abaji watumu na ayeyi ba wo de abufuo na ma se oba po na me nkumafo de we but afia I'm telling you say papa no agi atum se o kwa aware no nanso so nkumafo ne wasba obetima hawa wani nkan wasase wesu da wo eno no de ya no kro obetumi a haw eno na me wo de tu kotran me say obe hawa wani nkan sase wesu da ena wa ya wa adwene se obe ware so e wo se wo bubu mu na sase oba no nkakra wo de ekoso a ene ne nka mu na sase oba no nkakra wo de ekoso a ene ne nkasa wo de omo treat oya yikura wo de bro ho asema no nkakra no abehu se de oye no kra emfa kwan mu obe se bedu bredu ono ankasa obeja mu osomu ana se ne sagina obeja mu ba wo de akire na maase ba so ompene makuma ase ompene na sa uja na akwa onfe pade no wa lusu no nti ho ade na akofa o ntibi kwafa obi mfe pade nana ebisu wo ho a na mpene o mompene no ebeboawo eno so eno so wo honom enti sada na ye ka no asemwe no aye besepa ne konima haban no yetase ne banyansafo na oba bia asasem we bi beto bra wo kwa awade no o number one solution is yekom emie wanu mfa ni nkomoda
Okay. Jai okono ma bema no. Eye bema no asem. Eye bema no cross. Ma onso anade. So ono bema no pe wa para no kremse odo wa. Eye bema no ena obeye adwuma bia esese oye ede prapra kwan mu ema wutumi nya kwan ekọ wawade no. Ena maame a waye na adwen se obehaw no. Se bema na makwan a maame no ntumi haw. Ma wo mo ase no haw mo nyina no 99% eye maame bema no ono na wama ho kwan. Bema no wo de wo maame wo da wo kwa awade na wo maame se wo mpene. Awade nso eye choice. Eye feelings. Eye affection. Eye atenka bia minyama oba no. Saa de no. Sede oba no betimi aso me mu no. Me maame ntimi nso me mu. Enti no eye ade bia bema no na ese wo maame ti asese 90.7 FM. Ani die mu nokware mu bibia mu ne obeseme semenya bia meye. But on this issue I disagree with you. Meme choice we na meme se mepe na we na meme se mefa. Enti unni hu kwan se ube hia me yere di na tem. Unni hu kwan se ube ba me fie ye kind of matrimonial home ma ware fie ube ba ho because se bema ni nya ware wi a oba no wo first control wo bema no so chen maame kan firi ba no we ka say bema no wa ba na je bema na po so kwa na tan no kese no e ni oba ka say bia abawa no wonte awade ase. Bible say wenti na oba obeja naja nenena na ode ne ho akobata na yere na o maye honam baako. Enti the moment I will babe warrior no maame no woni no bibia mu ate woni ni so control biem first na no aduane na otwa bisi no ho a oba ware wi agyae first oba obekwa adwuma ba ne mpabo bi a aye fia gudanchi na wafa ahora jai nya wadwuma no eye oba na wakọ ware no na dwuma eno no na dwuma no bi eno no enti obanya ware a woni no end of story. Ne maame no obehwe se ne maame obeye ne bibia se ne maame se ono wo asem bi kura kire no so e wa awade anu a yemfa nkoye maame ho first ansa kura na asam no bia beduru maame ho no ne bia waye dia obetimi bia ana bia ne fe keke se de be ya kire bi obi mo sobo nti na obo mama ne keke ba asam kura si wa wade mu a enya wo maame ho na ese ode ko okay wo mo asam si a wade mu na om di drum nika ko wo maame ho no wo mo no yire nom na ensefo no enya kwan ehunhuna wo mo no okay enti papa ne ti ase se ode ne babema wade a oba mensuro ware mate apam wo line so yenkuti ono so kakra wo de akuma hayi na maami bi ne babema akwa ware ndi omu tutufu na maami ne peja na se o tufu kakra no kache ne ba yere ne se I sister me babema we se mesi abere ne ho no nti aware na mo ko no hwe na se me bafie ho ama ye wo ho be twitwi ho gu me so kada na aware begu matiti me mo wiremu na me de ahwe me ba university a wawie na wanya adwuma ya obe ware nti ano de woni na me de ma wo ebi nie na na wase me bi ni no yes won no maame no kasa oye wrong in the sense say oba ware a onya wo maame ye obekoso aye wo maame ba ne so control ni decisions a obeteki nom ginaye bi no obesi de eye ono akoye to say wafa yafunu wonyema eye wo na wanyem but the fair dia obewo akora na ko mu no akora no beye amansan nyina de a obeye a property of government and unti na sa wa akora no wo ba unti nka se me ba ni ni ame pe na me de beye no untumi enye sa enti no se wo ba eso se wo ware na o ware a
ubetimi anya wo pre o choice bia ba no ene de ye nipa su wo ho Sompa betimi sha kwa Boateng sia na mempere wasem enso bi kwa na minimu da ene ye nipa su wo ho. But the point is the father say wo mpem asem no nkyere se me ware wo nua be ma na eyi wo na wo mpem asem but wo nua be ma no so odome enti me ware na eyi okay maame wo na wawo ba e na wahunu me na say wo mpem asem but then change the fact say wo mpem asem but oba bi so to me influence ne kunu ema ne maame kura on penanim kura hwe na sa be ma na dwene mo ha Dabi nana emne maya omko sorry mpabo prayers ni prayers ni obeko baba ne nsem obeka to bema ni tiri because me bema ni hwe ni maame anim kura bi me say me yire ntimi nka nkyere me say me maame ye bayifo me yire ntimi nka nkyere say what busuafo ayi say because say me maame ye bayifo dia and there's also maame ye bayifo say me papa ye bayifo also papa ye bayifo ade bia wo de be qualify me busuafo no sa na me so me qualify won so busuafo enti ejina mema no so ejina mema no emma bebre wo mo sofa wa wade ase no ejina mema no so okay ejina say da bema na ne busuafo be kasa bema bi wo ha ni nua no ma kwatim di ne yira ate no to me out want to mean the me that because me na me yire what Bible say ya honam ba akon so by default udi me yire atem aye me wona wadi wa na wadi matem okay mate apam wala no so my intie no emra kwapam yeah na etisen o ba bi awoyi ya me na mo mpa bo ya de Sompa no that's right asema dadwani o akwaware oba na ibema abusuafo nyina se bintia se yempene oba no esese ne o maka se yempene nyina oto aso kwaware no ana utwa so danwa Adma mama na wase no pay na yentie sefo ma wo mambo na yenkoso an se wo no mu a ton ade nanso ka bio wo mu dwan koso se Sompa odo ho pa wi atene ho na ukuta ketewa bi a epi reference na wade ne tanwa odo emu epi na odo nso ekatamfo nso nyina so awade na nkasa nyensa fufu ni aka hwe enu achi ba ko fo wade baby se dem ma jaga ene na ha wade no mo kwa ko pam ne yire na wo ma ye honam kro wo mo na so nye ba nu biu ene e ba na sa na be ma no wa ye kro Sompa ba no be ma ni nyina ka bu ma ye kro enti sa kro no oba bu se hia be ma bu se hia esa se ba ni fre bu se mu ne ba ye na be ma no su fre bu se mu ne ba ye ajuma ya ware bu se ya ware kro o ware wi a o ba be wo ba no wate bu se ya ta samba dia ni e de bu se afo me mu ma samo ma ya na ke yemfo yenko and na kan relationship ne awade mu ayodide wo ho ni nyina ayete ti atemfo no ya to akere ne ya fa yen ye ko wade a ya ka kire o so ba wo die nwa no kane no na ye ko wade a wo be ma no de kura wo ho ba no nya wo na abako empenimfo no ejane enanom ne abusuane ne beye nhwehwemu wo fie ho o ti fie ho no edam ni ho fie ho no yenyina ye tie Sompa fie ho no wo mo enye tanjija wo mo nya topatefo tabi wo mo ntu wo mo japade mo wo mo maso ansana ye hunu se awade we bi a wo ware no oba ne ye hwe na wa anya mfonso na wa mfiri wonsa wo wade ya ka kire o so wo wade busheni nyina enti oba ne be ma e kwa awade wontimi nkudi wa afia tel adan ya se ono wo nkanti enam se udo ne ba no e wo samfunto bia wode aye ono wode do no kata so na mo chichire etichire ne yie o ma me aka kire o so oba we de mempre ma anwa no die ntira esan se wo wontimi nware wo ma me na ma me nso ntimi nware wo ebi nso na ho na wo do na akwa kodi die ntira yempene ma anware no
wase bibi wo ho 90.7 FM out ansana awade no kura tuni abaso sebio ye kasa yam tene na o yentene ni mu na adwuma okoko fato ho so wie challenges e bebe mu no wan ha no wantimi ankonteni kadem tene fo ka se enye sabufu ni ya kafe na ne kwan wa no yeah sebie na adwene mu do na kuma mu edu ene tiri ti ta kwan no so esanse ye nkwa wade wie nsamba Dabi Sabi wonu ma de babe wi a obaka anye yire na yaka te usira ware jaye a gunya ware pa na me ba cho ba ware do do san ansa na wonya papa ne mo te ka ti atempo no ba bia pampa ne da ne fa se ti de benya home e di ama yakra okay e ti abusia wo kom ni aye yire se yem pene no e to da ye se aduma to anim so woni ma ko 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 na to awie e ba wi a na fe entanse wo ho ne chire wo ho no ye de ba be chire wo enti ko mo ampa dia antana empo wo ba yire wo ho se wo wade ana se wonye do na o pa so de chire no e wo se e mu hwehwe mu mapa chefio ba e ye aduma antana agusia ba ka se yem pere ma nware obi e ti kura na se ti ho no o kusiam di akoho enti ansana ubehunu no na obese akachi ewie okay na so se bio se awade na onya ware wie a oba na aware no waware ni fie aka ho because e wo ho abo se bisafo ni bibeba be ma na waware no waware ni fie aka ho se wo so do ukunu no na ubu na nkasa se se bio obu rebusia ye nyina ye tie sompa enti mo bia mfa nche ne tiri mu se abusia no te ye ntre na mo media me do no me wa no ba cho wa na be ma mi aba be gina ware na chi na aja be gina ware na chi okay but abedwafo ese se be ma no ne papa epene so na be ma no so do ba no de a oba no nti ase wonderful esanse aja na de oba no be ma na wo ware no no aja na de oba no ma ware enti se ne papa pene na ne ma me pene so a nana ehu because ma no ene kucha na boso me nkono ye woni ma bi woni pede mu a wonte me ma no e de ma na ma no so anyo no atna ho ama boso me nkono no asaba 90.7 FM ebi ba bi me ma no ye ti amu bubu so na omunya hoden na sumi na no e ma no e kre mejo ropa ewom ansa na eja be so ne bansa de na ma ware no church dia na wone ne yire aya adepto eti dura wadi mo aya ye tabisa eja kese ye miten nse to no kura kase e ma nye di ahobreti na mu okay ana be ma no ko editire no ente jamme tene so na ma me na tene so a akata kra e wo ke uwura mu do supo okay okay yeah yate nti na che se aha yo ko uye dia wo won ti da to da antana wa de ba ki no kla bi ti on de ti ti ko pata okay nti dia ko uye dia dia ti be ye di mano o wo so ye e dia na mena ko ti le te won tira enama wakoto bajuna rukuna wo de bano ya ne nsuru mu atie oye kura eduma e biabo okay yeah ati enfan to mu de bishane to mo ni ate ma ne ko mo ko den to ja ka tina so de ye do ware o wo mo ko fe to ya sana okay ware do ba so abaso all right because this here is the bibia o mo ko bra ayire no kunu ni really ye la na woni obikia ya atama ba de to be bi no e be na bu te ta le bu eye je ye nyina ye tie sompa enya duru se ya
Brunei a consensus. And someone in a store, and someone in the door. But what the traffic? Yeah, yes, will be a bit bad, then the buy. Okay. Now, your papa, let's go be another one here. Yeah, my papa, a power in. Okay. And this idea, you forget, Kumbabra, if you want here. The man is that, no, not for your negative. Oh, while people. Okay. One back my papa and fantastic. That's it. Yeah, that's it. I didn't do fire. My bonfire and son of the man of the Kaimata. Okay. The idea of Maman and Teba is and then I have a 4 days. Now, and then we have got confusion with me. And then 90.7 FM. Within that. And what's it? You're going to hold me in the our dinner. Let's not ever. Now, you're tired. You're tired. Okay. If you walk for there, and you're now a your book now, would be winning. If you don't let you see, not that, and look how the body. Jimmy, a bit you need the hour. And what's it? Here's the no. No, do Dano. And some them. Okay. Yadasi pa apam yadasi. Deɛ waguo no ɛno na wotwa sompa. It is said na ye kana offer say ye consensus. Yeah. Sent ase ba. Consensus no no. And was say wura na kodun gya no a menti ase gya no. Menti ase gya no nye oba no. What they say? Enye oba no. Eye bema no ena ese ono kohunu ne maame ana kohunu ne nuano ma nie nti a omo se omo nti ase e ma ne nware oba no se ono ne sa consensus of e ba no so se opewuku na do wo se bema we se me wa se wo so utu anamo na wo hu ne nti abusuafo no omo mpena wo so oba no timi tu anamo we bema no ne de oba be kire se me pesa me wara baawa ena abusuan se me mabusuan say titru bi a menuanu ma say abawa de ye mpene say what you say abawa de ye mpene no enye wo ba no wo abawa me ko ware wo no wo na be ko menuanu ho abusuan mu say ugo bi say na hunu be ma so be ware na ade ndi ahonza ho mpene enye wo wadwuma no eye me be ma no ena ese me pefiri menuanu ma ho say aden de na mwate de na munim ewo abawa ho ebia miminim enti ho no ena bia omo be kire wo se ade weni nti ena ye se yempene enti so omo ma sa explanation no a eye be ma no na de be si gina ya ma ono ne ho be ma no se explanation we nyina chi meme de me ware oba na oba no de ha omamu ha bia oba na obetimi abamu oba no de ha so oba no ebebemu a omamu entra enko bema no abusuafo but ukunu na pese ware no na mum obebem obekwa ka che na se bia boane enyisi ono de otene ba bi na so be ware no e no so apene se obe ware o se wo abusuafo se omo nte ase a eye wo bema na na abusuafo 90.7 na nte ase ne ye mienu se abusuanu nyina na se omo nte ase de a oba to break abusuanu nyina papa so nte ase maami so nte ase akuma so nte ase obia se onte ase de a oba to break na se ye nkumafo no na eka keke maami na eka keke a tumi nim in the sense say o hwe bible mu se de awurade kire abusua o se agya na ye abusua no ti maami ni abusua agya na wa abusua so what you say maami abusua no ti maami no hye maami na abusua no hye papa no ase nti dia papa no beka eye final okay bible mu final nyameka awade ho asem o se o maami na mfa o ma awade eye papa ne de ne ba ma awade nti se papa ka se me ba sumasi
me ba akua fosia me de no ma Kwame Boateng awade a asem bia no but tete korampo a nka wo mpe Kwame Boateng kora esanse o papa kanti no obrani be se compulsory by force Obewale no so na abusua no tetero na abusua na hwehwe mu ahunu se se abusua no bibia ye de eni wo yare bibia koro no ne sa ne ma no nnu ho na eja so wo ka se eja de ba ma ware mete wase ba eja no wo no de ba ma ware wo se papa fo ntan ko soro wo ma ware o nkuma fo ne ma me fo no na etu anamo wo aware no ware wi a ehia so ma me be awade ye mpanimfo adwuma Ento obi obe wa no ya mature. Wo ya mature. Wo ware wi a wo nyampo abusua. Asade bi a wo ye wa abusua mu bia no. Be ma no be ya akọ abusua mu. Asade bi a oba esa wo ye wa abusua mu bia no. Wo be ya akọ. But e ba wade no mu. Na wo ye akọ kura ben. Enye be. Okay, my email line too. Venti esa na ofaka esa utu anamo na unu. Anamo tu ne ye be ma na nya oba. Ande se be ma na etu ande ma me nya abotre tenase. Ne na me kan se nya abotre wale ne me kan se nko. Be nya abotre na be ma na ntu anamo no on solve sa problem na asa na wa akọ ware. Okay. Yes, auntie sasu. Yeah, line. And no say esi kwan. Say oba no ntumi nware. Bia na akuma no kra no ye kan ahweda na ya so o si hwe wa wo na beye meba afo no bi kura akuma na ayi no o ma ko sia be ma ba ko ho enti na obeka se eno nti me ma wo nware mentia mempena wade no so eno no nye asema 90.7 FM Adea ye kasa ye mpene awade a ye mpene ye mo my email line ntu ma me informa no si Kwame awade a ye mpene so ye baabi a ebi oba ne ye dwamanfo oba ne ye kromfo oba no ebi omufie suba money bi wo ho ana mu ye abusua bi wo kra mu ye abusua na ho ye abusua wade enonom de wonhia kra sa kuma ne beka wo be ma na kra mpo no e was me ma so edi nkomo abawa se mihia wa na se me pewa me gbo me ne kwa mbo ate be kwa kodi yare ma hia bawa mani gine ho pa o obeka so we de onye ana obeka so we de wanya baba again o come pa e me ma so yes investigations no okay 0598 0598 ubetimi afre de ebisa ne ene se wokọ ware na oba wokọ no wukunu no abusuanfo ni nyina se omo ntiase a ese se otoa so na wokọ sa ware no ana utwa so kra 0598994994 ubetimi afre na also abechire wadwe. Hello, good morning. Good morning. Me pacho udin ni baby afrefi. Sompa abrewa ni akase. Yo, abrewa me ntio. Oh, deze no, dani bi. Ama hu titi so amamre. Na ne oba ko papa ba wa so nyi mamme. Abia dia mamme so nya ya na prawo. Ba che be na ya ko. Ne mamme dia prawo dia tu anya dia ne so e. Also the baseball. You understand? Yeah. Okay. I'm on Tiago. Okay. Yo, abrewa ye da say hello, good morning. Good morning. Yeah, me ni udin baby afrefi. Oh, master winning. Okay, master mo akwaba. Papa wacho. Yangro. Yeah, Joso. Baba Muhammad. Amen. Ayuman ye dinba no ko baba yo wari. Awari mo sem ka dinba baba. Anja ni apa mo ke ko le na ja. O to ja ha. Aya wa ka kan son so. Enyi. Tanya wari se dekan. Na we really media india to pay. 90.7 FM. Osi. Chewunu ba na se ejahe fineso. Nkwa dia.
a Japanese one. I'm a marine worker. Because Yamamin baby near Shisha, Uba, Uba Ediyama, na, Jack. Yeah. The Gabu baby near Jose, Uba, one dear ma, soft water, baby. I didn't a jasso, yeah. By kind of thing, for and dear, or doing the dear of. Or no, to me, or no, that time. Or this one, I say, or the power here, you can never know. Aye. Aha, you dear. You about what you say, or I won't check a crow, you know, I know you do. The other Chacrao, or the young. Yeah. Now, I arrange your new stuff in Virginia. Okay. Yes, sir. That's hello. Good morning. Mini, how did you have your fifi? You, mind you. You. Because in the define I can't go. Franca, both of that, community of public. Where people move, they are not near. I can't say. Now, many do but they could see me. Go forward. Most of the last do because of the you don't know Yarakakra. Okay. You know, when they open or not achieve them, we should have moved to. Don't consider a family, then they make papa. Caprano, a mobile smithy. Now, family, you know. Well, I mean, then the be able to be sure. I never did that or you know what this is on a problem. Yeah, for nothing can carry on that one down one of the family. I don't know. Maybe the enemy. Yeah. Yes. Yo, Yati, say hello, good morning. Good morning. Who did baby Afifi? Hello. Yo, Yensi Ominia. Hey, will I down Hokaka? Okay. Oh, sorry. Hello, good morning. Yeah. Morning. Me bacho udini ba. Yeah. Start Joanna. Yo, mind you. Adwuma, the baso na so tie from Bangkok. Aye. Nti mami a awale we a won please. Papa treso mami ya se de wo ye a. What you na a what you papa wa na ya na. There be. Nti awale de mami treso akaba ya, o po asu ya na wo chaso. O sen pade ya la manengira. Yo. So that's it. Also fin pade me ya manengira. Hey, Asemo 0598994994. Hello, good morning. Hello, good morning. Mini how did you baby Afifi? Because of people also. Yo, mind you. Asuma mo kadina. Adi bo bi ya de na ko bo so nya. O si o ban bema na o bema na o ban se ni se so bo afo. Edi se o ma na se o mu bi ba wa mo. E ban le ban pa. E ma wa pa. Ni ja mi o bo adi o kra ni. Bo ni na ya wa mo. Edi an wa se ma so bi nya bi se ni se. Media ma wa. So ban ni pa la plan na ware na magana you yeah
Kafra. Ma se se die be ma no abechiasie na ma me die bruji na no nya sen to die bruji na ma ngai basa bania mu ya mu kafe papa no tena so ni bi no de me da ma se pa be ne sa Yeah, that's it. Hello. Yeah, Nana one. Mind you. I know some quite the bar. I am going to heavy. And see, open so dim quite cha. Oh, let me say, Nanny Papa, so I'm going to canoe. What fashion? What is it? I demand to know here to make a nail ramp of my center. And who will be saying, Uncle Casa Party at the I some to what? Who to party at the what do I want the man to Mako, Papa to Mako? The mammy and the papa, do the mammy get them away. One shot to a door, and some for 200 days. Papa and Cataway, check the Abia on all. Okay, Nana one, and that's a pa. Hey, Asemo kind. Oh, now every year say, Nano wine, or say, Asem no bebano, not bemana, or de woo. Oko aware no not in se dwa biase o to dame wo baby obekwa akoto oba no na obekwa akoto no vie o na we say hello good morning. Yeah, good morning. Me ba so odi ni baby afefi. Yeah, oh so good morning. Okay, maintain kan yem fa for hello good morning. Oh, network no e hard drain. Hello, good morning. Okay. 0598-994-994 say network no a hard dream but we bet me so their favor down so 05020570003 baby or the 5 before. Hello, good morning. Yes sir. You mind you minia so yeah meaning pan say there wa awabia kan kuafo pa me de ba be jira na aso ba kuafo ni me pesa me ka che bia no say wo se wonya bi kuna wo ye bia kuma anu tin ya wo pese be ma bi na waro no onye ma ono wo so ma unya be ma nya ma ba bia okay ye to so ni no aso ba no so na ma ya wari bia fa ha yi ba mu be ma ne ban che de dre e wo mu sa se fa ne se ya no ye mom o fi ni ma me fa no wo ko se ne yi da fa Nira mami asem na mi ka ko so ho ni obenya bia ho no wo ko ja ni munya mo ho oya ndi sa bia wo so ba na ba ma na waro no wo so ko ba mo ba ma no mami afa okay fani o pa so ho nya ma wo ma no wo so ye di ma won so ra ma ne ai ni sa ye no fa wa de de na ne ba ye de bo da wa so mo ne. Yes, so yeah, that's 0598-994-994. Hello, good morning. Yeah, good morning. Yeah, good morning. Bacho ma o kasa na mra soro kakra yente on kan yi. Aha. Wudi ni ba bia afrefi. O kasa no wa chiri pa minim se efi wo ho. Okay, so no chiripa. Yemfa we. Hello, good morning. Okay. Enche bia ye de afrefo no besi free 0598-994-994 0598-994-994. The ebisa ne ene se okwa ware oba na ibema no awofo ebusuani nyina so onti ase a obekwa na ase obetwa so. Hello, good morning. Good morning. Yes sir. Ajuma. Oh me da mo ti mo ye ni yepa na bidi me ka ti bia se o kwa ware na ni eja ita kan to ata nso wo mu
na wutu na ya kampo mo nya me ti pa no fi o mo bai etin ka ya do mo ni bem pia mo ni bem man suban tate bu se ni bi ti da wa ni ade tin na ni ya ya gini no mo kini so asa Okay. Hello. Yeah. We the matter that to be kind of into the table. As long as I never birthday. I never birthday. Okay, for now, Nathan. I may want to talk of an appeal. None of Papa has expected. Now, the man, your banner man, and Jabby in Pina with hey. The Papa can say 30 left in the city. Your police station. Now, oh, Chawana was not so Papa and I'll take it. You two wounds, we are found dog. Now, never change for the one who never dry. Okay. Azemu yebefa two calls I can on 0598 994 994 0598 994 994 and 0502 057 ufra yebefa enti oko aware oyo ba na o awofo no so montiase obeto aso akọ ana obetwa so ebi abejafo no ebi no say papa no ti asem ko ade a papa no eti asem ko ade sense ono ye de ode ne ba ma ware na hello good morning yeah okay too bad na papa no na de o be ma ni ode o ma ware de na so asem si fie na beba na papa no ode o ma ware no ni ho kwa akoto ba no ho marriage ata wo akoto no ho when I will say yes nanso so ni nyina mu no say oba no ebetimi be ma no betimi defend woman na yeye nko ade a ese se okọ ananse menko all right anything network no ha adwen am say dodo na fra na kun na di akiri yebre no so kra ya so ano no nti ma menko aba wa hoy na emimi san say ogina ba bi ogina abawa adwuma ko o mayade afrefo ayade o machire o madwen yeah ba bi abe ne bebre nya adwen ne say ma papa ne ti ase nko ade a nana baba ma wo yi yawo mimi wo bi mi die okobobo na tale pa o de beba fie enye easy niemasie hospital na ntu ka se papa ti ase nko ade a am say call away o de fa wi afina atom ti mayen se bitimi nyana menu ya odini ba bi afefi. Hello, good morning. Yes, sir. But you're a friend of Enoch. Yo, Enoch, ain't you? This is over power and at the moment for fine would meet him. Papa and the attendant, Mamma, just get the whole right to do one what's the papa net Yasena, Mamma, and Tiasia? I'll bet you are about because of the funny old meeting. Oh, you. I'm Yo, Enoch, why are there? Papa don't say you, but many no lie. The rest is a mamma, and didn't say you. One young some Kunanin say, ya, mammy, and then see, I say, oh, I am mammy every commune. Adwumawura sir. Maame no mo si entoma wo dun so guso na akotorati na aso no ntoma no maame no nya envelope mienu nti maame fo ye hu hia wa awarem ba futu akra me de be ma abusuafo ne se me de mi da so gina bre mi gina se ukwa aware na se abusuafo no nte ase a se wunya abotre na wo hwe be ma no sane wo fa ken no be ma no enwuram no hu ne nti a ade potin ne nti omo ye den enti ase ansa na wa aware na se wan ye na se we si o papa ti asenti mi kwa ware a adwuma ni jeje wo ye de unya bi na no me kwa ye bi odom ase maame no kwa ye nsiye na adwuma ware ni nkumafo ye na efe ba uti nsa maame ni nkumafo ye da ahye na onya wo kwabo ne nsa no ni nkumafo nko a na di nachi ni nkumafo kwwo bia nim nti uti nsa ware a wakọ no onya ni je wo ye free nkumafo pe wasem a we free be ma no opa onko nkuma afoka be dem be ka ma wa hu nti
se ba o kwa ware a maame nkumafo papa ese wunya ntobo ase na omu nyina ye den e ya adwene baako na wo kwa na ye ware nipa baako ye ware abusuani nyina me dase asem we de emu oden se na ye kan ye meme de me da so gina so ase papa no epene so na se eba no so dowa e wo se opene so na de ntira wo maame no anase kumafo no empese wo ba aware na se no mo ware wi a mo hya ase na mo tutu sa na mo na mo solve sa problem no na bibia endeda na akwan mu na aware no ebegina. Right, and this Friday special honey did see yeah futu semu a we am function so we all ba na bema bia ka mo bi bema bi so ba o kwa sa so for my so say yeah ti ase ti na function na Yenina ye tie sompa sa na ma we nyina ma bi wo kwa be si ne o se aware bra on ware bi ya to no e fa sa nsem yi aware kra wo so on ware bi nti nyina ye hye no so yakọ na ye bedi dwa kakra nsa yakọ na one collection na wa run about wa Nkoranza ha MPP office no oben no na ukọ na obehu ntare say t-shirt jeans eche office wear coat ene ntare ahuro bebre de ode kwa yiye de ode kwa yefro bia say jesi ni nyina ebi ho na otime customize ntare ni bi ma nti hye so say wode wani be kire ho na machine sa wakofa besi wo no so kire say ebia opese o design ntare ni bi ma o okeke bi sisi so ne ade a obe ne fefefe de amount na one e wo run about wa e wo Nkoranza say the maka no e number no e 053266 3264 03266 3264 na woni na one edi komo anope malaria therefore yi ajewo aboso ama eduane kora wuntimi mpo na wadibi ma wonsanka tabia heba mesha ne bi ne nonnom na enioma ebededa na akwan sa so na takum no ema ne mema mombomodi ama monsa enka bi na nsiesie ahemfie hovers day ebe mombomodi ampe tabia takum ne bi na nonnom na bibia endeda na akwan mu opendro idodo atu ana open kronkro ato a mame fa ahoma no ema 0243 686 861 Yichre Heba Center Sofumame and Efrewi Sofumame Sebra na beji nunu bi Sompa FM ha na oba owode esan area hodo bi dise ode pua white afei say koko na wo so ni nyina no so oba unsabeti makep say osa obo na ye oya usisi ni nyina no oba unsabeti me aka bi na no achire no say e bia wo yare stroke afei wo infection bia nanse wuntimi ni di wonu menya wo de hwehwe sofumame ni nuru bi na ne wode aba no de amanfo tu agusu kese pae spiritual cream no na no ne ye ni ososo dae basa obeso dae na odidi dae a obeso wonte ase bra na be yusu bi na emwa wo fre 0535831591 0535831591 na onsa atimi akabi ene Valentine Day nti bomodian na so odofo no nsafa no ko perfect kitchen na ko hono na ko gege enuane ne ensa emu asoto ne fama wo kanchema no na obehu se obewie birthday ni sino na aware na ebe hyehye so nti enuane be na wo pe jollof rice fried rice indomie fufuo ene nia ekeka ho eduane bi a wo pe bia no perfect kitchen okwo hono ma eduane bia obenya bi atonti bomode ana no petutumrika ekwo hono mo na kwato eduane bi anope ka ho na ekwo meka sei wawie amafo goodness so dendende a omoto nti wonso ka ho na ekwo ensamu ahodo ebi ewo hono mo ka ho na ekwo gibi na edi edwumande de bia otuemu efiti dwada de kosi kwasiada ni na oye adwuma
anopa 8 o'clock pepe nti na make say by this time edomu go eku ne so no bomode ma me fa ahoma no ema ne frɛ no so opɛ sɛ wo frɛ na ode brɛ wo adwuma mu kra obes ye aduane kama na ode abro frɛ no e wo 0256 031 901 and 0209 615 429 bomode na frɛ no anopa ya na onfa aduane no embrɛ na eduane pa efie eno no yebeko school sansa nwoma sua de eno ne wiase nyina fapem enti mekam for Kobis Educational Complex e de amount mofra nkitwa yeji won akopem eye junior high na ye de senior high no so aba beka ho enti wodi wani e kire Kobis Educational Complex a teachers ni nyina ya pabene matete omu yi omu wo lab wo ho a mofra no ebeko akwakosua de sonkokra ndize wutie mi na ene abofra afi na obeko school wakobi wo ba bi amoa no fanambra na yenje no ne entete ne yi enche no adusua ani so yi pa na onhunu se yes baby papa no de ne ho akwakobo na say course so bi de say general as business home accounts and affair science no senior high ho no omo eye ewo ho nti se utie mi a kobi se kira kwan ewo Nkoranza techima kwan so oben eye magazine new magazine ho a wo de wani kira ho abakwa akoto omo fresh 0248876028 0248876028 and 0533959997 Kobis Senior High School Center of Knowledge. Anope Dr. Obo frefre o se yare bei na ajewo aboso eye akoma yare nko dia obete ne te e de ama wakoma no ebomu ti se de ya hyedade aboba asisu ne ye bom kunkum no bomode atutumrika ekon honomo ne koje ayaresa se eye high blood pressure ene ne ekeka ho ni na otu ase hepatitis B diabetes ene nyarwa ekeka ho Dr. Obo se ensuro tumrika ebra na ontu ase ema kwakwa anope bomode age na home na Fred Dr. Obo e 0249 761 508 Afe St. Mark's say yamfantu anim say yare bi ti say hepatitis B eni yare wani no ayekoko afe oposa utimi say ye Furniture St. Mark's Natural Health Clinic na omuntimi emboa enu achi no se usisi na oya afi wo white mema no wanya low sperm count emwa ama untimi enwoba afi koko pie koko fifiriu babia koko no ada hawadwe no Furniture St. Mark Natural Health Center na omu emwa afi oba ne be ma mo china che awo no maya ema ho na ese mo du mani chire okwa odo be call lab atesto ehun yare putwa how na wetimi aboawo nti bomode an say wodi wani betire new market oben Desmond abrosan no o inside ho free 0592 928 786 0592 928 786 na woni omu edi nkomo mu ye adwuma free anopa no so kopem enwumre nonum se eye phone ene ehon nyoma se charges battery ene ne ekeka ho nko ade a se wo sign cc my god my glory ho a na menim baby a okọ akoto no bomode an ne kọ no hono se eye phones charges batteries ene ne ekeka ho phones ho nyoma bia nko ade and sign cc my god my glory ho tutumirika kọ hono ne kọ je o phone no phone se eye China phone original de bank and a GT bank na de tiani say ebia na wo ye adwumayini bi afi na wa bank Nkoranza ha wo accounts e wo sa banks yi mu nanso wo bank Nkoranza ha wo accounts e wo sa banks yi mu nanso wachina wonya ba bia wo de woni be kire na okakọ yisika kobojebo ventures o agent kese pa eno akire no say yi Swiss G money ana ve ZP ni nyina no kohe College of Education omo online application ko na nso so kona yenhwe na enye ho hyehyɛ mfama utua school fees ana wono a omo eye mobile money ahoro wo nkrunkru ahoro so obewa beto credit eduduo mu akwakoye adwuma wanso obetima akọ akoyi sika na odi bi aguboto mo sene ama bim so a ekwan da ho oben adwuma bro san kese re Nkoranza ha one NDC office na di animhwe wadwura road so for 0248 089463 and 05
5 no 8 na o de 1 atwato na ososo wakwa kodi udwuma wo anope se koko ajewo aboso a eye edro ba kope na ebetumi atu ase eye 3A co capsules eno nko a na ebetumi atu ase se yesisi yare eyemtim ene ne ekeka ho bomodian na ma wonsa enka 3A co capsules na betu ase ama okra anope ekeka ho ne koto opebi ato a kokolina agdani heba Mr. Heba ena apidank okoha ubenya endroyi bi atu anasa ubenya bi ato fre ahumai 0546 107 107 3 eco capsules eye coco master sciatica experts 21st clinic ebodia obi anim na nei wiase babia ono a sciatica ayewo no omunim say 21st clinic emfo ni nkyere babia okoha omuntimi nya ma ho nto na dog ashada akwakusua eninti enyanwa say sciatica dia ebodia na de 21st no na aka ho sanse omo na edi hu dwuma yi pa eno achi no say stroke diabetes pressure uti hawa che itimi bo gaga oje ho anje for any 21st clinic na omo 15 branches in our Ghana ha say Kumasi Techiman Sunyane Kufodua Takrade Accra baby omo hye na Nkoranza ha ne de no wodo ani children's park a omo ne Presby Bank no ene de nim hwe o fresh ha number ya baby a obia omba direct o ama wako 0540 311 0540 311 na woni omo edi nkomo o pese ye invitation card edemaw anase posters banners flyers ene ne ekeka ho nyina nya ne kama emfa emmaw na also fa enije ebrafie frɛ no ewo ahoma yi so se oyira kwan 0245 463 216 and 0559 301 119. Okay. Enti yede besia via medanse na yede eye Adea Akye Abia Adwumede no asi ha ene Friday. Ensempi enaso ye Thursday. Abusuanfo de wo ye bia no na omoni ada ho. Ma oni na ho ye papa. Ma ye nkote Adea bechi no na yese sebi moto e de wahwe ho wo da hospital da bi e basa e behan. Ye adofo dade na nsoso nyese gigi Adea bechi ese condom short one Nkoranza empese beti saa titensem ni bi ye besre system mu nyankoto mu de ye bobo B7 go say condom ansa da bi yesre enti yenye na emphas mdwemra ye bese Adea bechi no na obi ate ase asomdwem okocha de no dofo betimi apia atena ba bi kakra ne ade ba sebi enye gidi moto hwi behwe na Adea bechi no na amanfo de daayare sabia ne ade ye mpesa nti ene obia hwe ne husu ye na Thursday no yeninu kama yes sorry systems ena ede enko TV so eboa en Facebook ba bia ona ede enko e nti ye beda system ase o wa hene nana ebae oti abawanka ana fia enso oti no enka eframe Kwame Boateng Adwumawura nyame ya adoma ye besan hia ye de obi biase